अहानबदा पाउजल पाउसीदी तेंदक पाम रिलीफ कैम्प लेबा मा काप्तुना हलमले थौबाल डिस्ट्रिक्ट की लिलोंग पुलिस स्टेशन की मनुंग से लेबा व्हाइट हाउस एरिया दा लेबा व्हाइट हाउस कॉफी कल्चर मनाक्ता रिलीफ कैम्प दा लेबा मियो एमस कंगदबसना नुमाइना काप्तुना हलमले लाइखिद्रबा मियो एदुदि इरोम सिंखाई गानबा मितै सै कुनगनि पान सुगुनु पुलिस कोनबा सुगुनु तंगजें खुनौ मनिंग लेकाय दिगिनि हौजिंगना थंगमाइबन थिंगेल लेकाय रिलीफ कैम्प दा लेबने हारि मा पोक्सो केस ता सेनबा मियोनि करी मरम की कनाना नत्रगन करम लुबना मियोदो हलमबनो हाबिगी सबसाब रिपोर्ट खंगमगंद्री अदुबु मियोय खरना फादन पुरलगा मफम मदुरो हाट पोरम कद्र हाबिगी सिंगना फले लाइखिद्रबा मियोदुगी मामित पुलंबग लोइना माकोक नोंग मरो म पानबगी तफम लेरमी असि बक्संग अदुंगा सेयु पुंगारम ताबदा लंबी चतपसिंगा थेंगनरखिबने मफम अदुगी मियोय सिंगदगी फंगवा पावगी मतुंग इन ngara नुमिदांग हारिबा मफम मदुरो नोंमै राउंड अमा कावखिबगी मकोल तानखि हारि ngasi phone ki bakang lai pa ki maira dagi maroi bi pausing khonggo saraga manipur top channel gi makai dagi myam da thamjagi ahan bada BJP ki minister amadi MLA kayana saruk yaduna outer manipur da NPF NDA mere poiriba Timothy gi election campaign ngasi urkhul da hawdokre taragani 5 sub lok sabha mikhal ki ani sub phase oina April 19 da pangthokadoriba outer manipur lok sabha election da NPF NDA gi मेरे ओरिबा कसुई टिमोथी जेमे की इलेक्शन कैंपेन ngasi उर्खुल डिस्ट्रिक्ट की न्यू कनन ग्राउंड होख्रे इलेक्शन कैंपेन हौदोकपगी थौराम मदुर मणिपुर लेंगा की हेल्थ मिनिस्टर सपम रंजन वाटर रिसोर्सेस मिनिस्टर अवांगबो न्यूमाई जिरिबम एसी की MLA MD असबुद्दीन वाबगाई एसी की MLA उसम देवेन वांगजिंग तेंथा एसी की MLA पाउनम ब्रोजेन संडेल एसी की MLA SS ओलिस करोंग एसी की MLA Kumo Saha, Tamai AC की MLA Zangheng Lup Panmai, Mau AC की MLA Dikho, Pungyar AC की MLA Laisio Kaising, Hianglam AC की MLA Y Radesham, Tadupi AC की Hanagi MLA Francis Ngazopa, Kamong AC की MLA Hanagi MLA L Zanathan Amadi, Tenopal AC की Hanagi MLA D Korung Thang Yauna Party AC की Makok Thongba Miyoi Kya Saryaki इलेक्शन कैंपेन हौदोकपगी थौरम अदुगा मरी लेना MPF की मिरेप कसुई टिमोथी जिमिंग न फोंदोखिबदि मणिपुर लेमिनरीब फुरुक खुदिमक अमत ओइन नुंगसी चानना लेमिनब मथोक्ताई अखोय मसिलगी मरक थाजनब थमनदुना सिंग अमदि तमगी खेनब थमदना पुन हिंगमिनसि लोइनना इलेक्शन की मतमदसु खतना सैनब लेतना इंगना सिंगना मियावना बोट थादबियु मणिपुर के हौजिक ओइरिबा फिबम असि अथुप मतमदा लोइसिंदुना महौसागुम तंगदु लैताब लमदम अमा ओहेनब होनबदा अखोय पुन सरुक यमिननबा तंगाइफदि हंदकी इलेक्शन असिदा मियामना आइबु नुंगसिबिदुना मियामगी मिहुर अमा ओहेननब होनब हाइबसि मियामगी खुत लै हाइना सुफोंदुखि कैंपेन अदुर सरुक यारोदुना हेल्थ मिनिस्टर सपम रंजन फोंदोखिबदा कुमजा इंग्लिश सिंगनिगा तरागा तरेट की मार्च थादा NPF NPP अमदि BJP पुन अमत ओइना पुंदुना मियामना खनब गवर्नमेंट अमा सेमखि कुमजा असिमक्तदा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ओइना एन बेरेन वसक लौखिबा नुमित अदुदगी हौना मणिपुर सखोतबा यादि मणिपुर सखोतनब होनगनी हाना लौथोखि लोइना कैबिनेट मिफम सिंग अमदि तमगी मफम खुदिमक्ता तौगनी हाइबा वाफम फोंदोक्तुना सिंग अमदि तमगी मफम सिंगदा कैबिनेट मिफम फमदुना लाखि मसिदा नतना हिल्स लीडर्स डे मियामगी नुमित पांगथोक्तुना मियामगी अपाम्बा अनिंगबा मदि अवाट अपासिंग फोंदोक्लदुना लैंगा असिना पैखत पियाबा थबक थौरमसिंग पांगथोक्तुना लाखली हैना फोंदोखि अतोप पावमना कंबाइन फोर्स न ऑपरेशन सथबदा खुलाई क्या फगले खुलाई लोसिंदुना थमले हाइबिग अककनबा पावमा फंगबदिगी ngasi ayu anganbada कंबाइन फोर्स की कंबुना हैंड ग्रेनेड यावना यामलबा खुसु खुलाई क्या फगतपुंगख्रे पुलिस तगी फंगबा पावगी मतुंग इन ngasi ayu पुंग 5 ga makai ताबा मतमदा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की लौकताक पुलिस स्टेशन कोनबा लाई मनाई अमदी खोइजारोक नाला अनि की मरक्त लेबा साधु नेपाली बस्तीदा C29 SSB मंगा सुब सिक रेजिमेंट अमदी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की कमांडो याव कंबाइन फोर्स की कांगबु अमन ASP बिष्णुपुर की मखादा सिंगनब मफम खरा कोइसिंदुना थमलम मतुंगदा कॉमिंग ऑपरेशन जातखि मदुदा कार्बाइन अमा मैगजीन ग कोनबा MK अनि नोंमै अमा एंटी रायोट गन अमा लोकल मेड .303 राइफल अमा ahangwa magazine manga ka konana country made 9mm pistol ama tear gas shell ahum Chinese hand grenade ama yauna hand grenade taraga mari 5.56 mm gi kapi yaribin numai maru taraga mathoi
kapi yariba 7.62 mm gi maru ahum grenade launcher manga amadi bulletproof bucket ama sadu Nepali basti gi kha thangba singkhong digi fagat pangki ngasi sata kiba operation adu ayuk pung mapan ga makhai ta ba faw sata kiba ga loinana makhata na thijina na ba loktak police station case ma lokhat kre haidi atopa pawmana MP election Manipur miyam na saruk yapam thokti lakadoribe MP election asi Manipur miyam na saruk yapam thokti miyam hupna election asida saruk yadana bagi aset pa phirep lawminarasi haina Citizens Association of Rural Development CARD wabaga gi sirol aman haidi CARD gi president kuyek piduna thadorak pa chirol sina hai haukiba sahi gi me ahum nigi kuki militant sing atamna na mitai furup sa tharakiba tamthiraba attack na maram oiraga Manipur miyam na thengnari ba awaba sai thenga si punamak na khangnare unare mamal yamlaba miyoi kya gi punsi mangkhre kaya amana mafam khangdana leiri miyoi kya amana mayu mai kai mang takiduna relief camps na sangjapam lawduna leiri tungi yumbi oigadoriba nauriba angang kya amana leiri klaisu tamba phangdana leiri asuk yamna soklaba phiba masida ngasi tha taramatu hinjilaglaba phawba paliba lenga asina waroisin ama thiduna mausagi phibamda hanjinana bokhona bigi mahutta tumina famduna laithokli oiriba phibam asida ngasidi yellow fur basi kangkul mutkibi yabigi akiba mayonare sirol chinhai yellow furup kanjana ba loinana apun Manipur gi sakta mangkhidana bigi lana sida ngasi maksu tungi yumburel oigadaba naha kya amana singkhong singyada yarektuna khungakli maira paibi ima ibel kaya amana makutta maira paiduna lamjau surok thoktuna ahing mingsel khangli asiguma tanja asida India gi MP election tawba matang sadi hauzik leribi MP sing India gi parliament Manipur gi web issue asigi matangda wafam amata ngang bangam khidabani election di tawkibi yai MP su khankibi yai ka khibi yai adubu makhoi digi asa tawningai di oidi hadi atopa pawmana mangjul thaba barat ama oinaba Narendra Modi ni scheme kya pekhatunu honari Professor N Lokendro Barat resi kumza English nganiga nifugo teret phawbad malem gi lebak singi manung na sakot pada mangjul thana ba Barat ki Prime Minister Narendra Modi ni scheme kya pekhatunu honari haina Manipur University gi Vice Chancellor Professor N Lokendro na fodokre Papa Mesingasi Manipur University ki courtroom da nominee sa thakadaba seminar Biksit Barat Sun Club Yatra amadi Inclusive Development Highway Thoram hawdokpada man fodokibani Center for Studies Inclusive Policy CSSE IP amadi Guwahati gi OKD Institute of Social Science and Developments anina sinma thoram adura School of Social Science MU gi din Professor T.S. Purnima ICSSR and in RC Shillongi Director Professor Bhagirathi Panda amadi CSSE IP Manipur University ki Director Professor Damodar Nepram Nasargaki BC Professor ne Lokendro na makata na phongto khibadi India lengang na sothaduna leidiba kunai sing sa khonabagi damak tungan ba flagship scheme kya pekali India lengang na di pekali ba flagship program sing asi leidiba kunai sida sin matungna yohon mapami ngasi hawdoli ba nominee gi seminar asida Leiba asida leidiba tungan ba academician faculty social scientist sing scheme sing asigi grassroots leidiba miyoi singda yaurabra habdu yengshina ba pangtopani yamna nungairibadi Indian Council of Social Science Research NERC na thoramasi pangtokna ba sponsor torokhibasini makasa tharak poina ten ma paw khrana bo na lubra leibak na lubra haibadu khanbiyu saluko bot thingban natte thingbagi pangal su leijadi adubu bot ti thadajaroi haina singjamai tu lilong United Club Organization saluko na hairi saluko gi president ke momosa na pres thulak pasirol sina haidibadi mamang segi me ahum dagi hauraga hauzik phawba loisin ngamdana leiriba lana sigi sera sida MP election tawba maram sati haina saluko na central lenga amadi Manipur lengal ta khanganjari hauzik Manipur da miyoi lising kya misi mina yauduna mai kya mai saktuna lefam chapam khangdana relief camp da punsi lenduna leiri asiguma sera sida MP election tawba yaning di haina singjamai dagi lilong phawda leiriba club kuntraga taret ki apex body saluko na India government amasum Manipur government da wafam khra si thamjabani hari serol asina hai Manipur gi furup ani gi lana loisilaga election tawbiram labadi hena fagani khanjai
election tawdaba yadi matagum takshin basi bot yauzaroi bot thadazaningde bot su thadazararoi haina apex budi asina manipur myangi puning singsilakli loisilakpo ina kanglai paki mairagi editorial myamna thamjage boycott marakte election pangthokpa haibadu tagadoribra Taranipan Super Lok Sabha Mikhalas Inner Manipur Yoinadi Voter Oiriba Masing Yamlaba Leibak Miamni election boycott Tawgani Haidun Fong and Laktok Narakli Maduna election as boycott Marakta Nampu Hapu the Pangtok election adu Tagado Ribribisi Praza section Kiadi Hauzik Hangarakli Puwang Am Ori Voter Oiriba Masing Yamlaba Miamni election boycott Taunabiki Pirap Launarakli Basi Manipur Tokliba Tataramatu Shuraba Kanglup Anigilan Barat Lenga Amasu Manipur Lenga Anina Luisindana Nampu the election Pangtok Hone Haiba Maral City Loinana relief game the Sangs of Pamloduna Ladiba Masing Yamlaba Botter Oiriba Singasu Lana Sil Luisinduna Makoibuma Samasagi Mayum the Hanjindrabadi Mikal Yauri Haibasisu Mamitagi Mapi Tana Tamoisun Adumak Pongok Narakli Yam Nangakli Badi election Pangtokadaba Numit Nakshilak Loinana election as Yauroi Bot Hadaroi Haiba Miami Kongzang Hills no Monoman Kanchilakli Basini Adubu Oiriba Piva Masidu Nainava Yabadi, Masing Yamlava Botter Oiriba Singna La Luisindana Nampu the election Pangto E Haidun election as boycott Taurabasu, election the Adumak Pangto Pragani, Maduna election as Sibu Palmzana, Harautiam Okpa Mui Singaduna Bot Hadana Duna Adumak Makoi Makoina Pamba Mirebadu Bot Kana Badumak Honakragani, Aduga. Upon ba botter oiriba singna puna bot thadaba atugumba mikal ama haibadudi oiraroi taseng mudi masing yam ba botter oiriba singna laurakli ba kholaw simakte asumba kholaw haina lawi hai maramdi makoina tawriba dabi asi manipur thokliba lana si hana losilaga ing tapatang du leitaba manipuram ohelaba matamda singa masum tamani makta laidiba botter singna akia khang yaudana masama sana pamba mirepta bot thadaba du fangalu haibani Yamna Nungai Tribedi Mui Lising Kumpuena Masagi Mayu Makai Tumna Mai Tadoki Badigi Relief Game the Sangs of Ham Loudun Ladibani High Riba Awaba Nangliba Mui Sing Masagi Mayum Langana Hanjun Handuna Mausagi Punsi Ohen Bohai Ngamdring idea Karigi the Mokta Bot Tadagadoribano Barat Langama Sumani Polenga Anina Botamak Kali Masama Suamadi Mapu Rebekia Tamtiba Mihata Hatpikiba Masagi Mayu Maitumna Tadoktuna Milu Pirang Kangdana House Power Relief Game the Awaba Punsi Mahing Amad Lady Bessingi Awabadi Ubita Bakarigino Habisini Asuna Miami Awab Ubigadaba Tangdu Laitaba Manipuram Ohena Bokona Bigadaba Barat Lenga Amadi Manipulangana Sunghot Hona Bidana election Hena Maru Oi Haiduna Namdun election Pangtokani Habashimagna Masing Yamlaba Botter Oiriba Singna Mikalasi Poiko Tawigi Pirep Lorak Poigani Maramaduna Handak Pangtoko the River Lok Sabha election as Manipur Goina di Asumba election Oiroi Dore Habisi Nainaningai Oi Aduga Housekuina di Mam Pau Simatang Solutions Ragam Sumiam Punano Baptic Naminasi